rasane hati terima kenyataan. Bagian yang rasane sedih ninggal sampeyan tau Pak sing duwe Gis Production sing Angras Jaya suwun teku juke Afajar sing duwe Silengke Nok Suro Afajar sayang Ujang Wisnu majikan Ayai Azril Bunda Azril sebenernya kudune kita bodoh karo sirah namun sirah kegoda harta lan benda namun sewisa tersadari sungguh takkan selamat sebab seorang sidak kawin karo wadon pengkhianat aja ngomong mengkonon sun cuma anak wadon sing kudu nurut ning wong tua wis nyiyakake jodone rasane hati terima kenyataan. Mimi Dinda sayang Mama siapa Mimi bos Dinda Jakarta ya dengan Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda sing dementek simpen kota sekian Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mama Mimi Dinda Dinda sayang Mimi Dinda Mimi Dinda sayang Mimi Dinda sayang Mimi Dinda sayang Mimi Dinda Mimi Teguh Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda sungguh cobakan selamat ning pesta pernikahan Mama Dinda siapa? Mama Sahwa Bos Jakarta Mama Sahwa sayang Mama Sahwa Bos Jakarta sih Mama Sahwa Bos Jakarta Mimi Fiti Mama Fiti Mama Fiti Bunda Fiti sayang Bundanya Fiti Bunda Fiti Bunda Fiti Bunda Fiti Bunda Fiti najan di sidang kawinan seneng kakang kondangan di sidang Kang Wisnu sayang Kang Wisnu majikan enom Kang Wisnu asik Kang Wisnu majikan enom kudu nerima takdir ilahi. Kang Wisnu Sebenarnya kudune kita bodoh karo sirah namun orang sirah kegoda harta dan benda namun sewisa tersadari sungguh makin selamat sebab seorang sidak kawin karo wadon pengkhianat aja ngomong mengkonon sun cuma anak wadon sing kudu nurut ning wong tua wis nyiyapake jodone pulang mengkene rasane hati terima kenyataan. Kanggo Mimi Dinda sayang Mimi Teguh Ang Wisnu majikan Ang Wisnu Mama Pipi Mama Pipi Mama Pipi Ang Wisnu majikan nom sing duwe lagu
Kacung Wisnu sing duwe majikan nom Kang Wisnu Kang Wisnu Kang Wisnu Kang Wisnu majikan nom sayang Kang Wisnu. Sun ucapakan selamat Mimi Dinda pesta Mimi Dinda pernikahan. Selamat Mimi Dinda sayang Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda sayang Mimi Dinda kesuwun Mama Pipi Ang Fajar ya Yusuro sing duwe Cilenge. Mama Pipi makasih Ang Wisnu majikan lo Ang Wisnu Mama Pipi najan disika Naras Jaya seneng kakang kondangan glisida dadi rapine cukup tadi undangan baik. Ang Wisnu sayang sun kudu nerima tapi nilai sebenarnya kudune kita dodok karo sira lamun orang sira kegoda hartaan benda namun suwise tersadai sun ucapakan selamat sebab sun ora sida kawin karo wadon pengkhianat. Kang ajang ngomong konon sun cuma anak wadon sing kudu nurut ning wong tua wis nyiapakeun jodone kula. Ang Wisnu majikan nom Ang Wisnu kesuwun Terima kenyataan lo kosip kokatan pisan. Ang Wisnu Mama Dinda Kang Ras Jaya Kaya salsa Mama Pipi sing duwe Singabala Kang Ras Jaya Ang Fajar sing duwe Cilenge ya Yusuro Kang Tekol kanggo Kang Tekol sing duwe wilayah Bos IDN Aya salsa sun ucapakan selamat pesta pernikahan. Selamat wis ninggalakeun Ang Wisnu majikan nom Ang Wisnu kegian Raja Kanan Raira Dendra Ang Wisnu majikan nom Bos IDN Ayah salsa Mimi Aulia sayang najan disida kawinan seneng kakang kondangan blisida dadi lakine cukup dadi undangan baik. najan sun lara hati sun kudu nerima tapi nilai sebenarnya kudune kita dodok karo sira lamun sira kegoda hartaan benda namun sewise tersadari sun ucapakan selamat sebab sun ora sida kawin karo wadon pengkhianat. Kang ajang ngomong konon sun cuma anak wadon sing kudu nurut ning wong tua wis nyiapakeun jodone kula.
Priwet Cuk?